Whatape ke tō mahmafi. Whatape pe ke tama tui ko nea whio. Te bauono. Pape he ko tahine kuni, kuna na spau. Pape mo e wharewa moe off. Tape ke tama Prince Kalauni te poto. Pape whakatahine Princesi. Snai takala. Pako kore pe ke hufanga he whakatapo tō pe whakawhak. Pe mei he whataha koe ni. Kai tari whiwhia ki mo tōl ko tō pe ko mo i heni. Ka ngā tāpe ko mo tohen kau whai ongongo, pa pe whoko tau kainga katoa. Tau pe, tau kainga mi tonga ni, pa pe hepe mei tōpure ang. Tau whaftai pe he eik, tau toi au mai ki he weekend, whakasi o se tūna sune, vai ua tau koe ni, kei lako i whie pe tamatui, pe he tain kui ni, pa pe hepe mo tonga katoa. Aku tau whelongo aki he whiwhi, he watani, pa kua e whakamalo, koe koe ngahi ngā koto pe ko lava. Ngai sektor tau ta, ngai sensi, pa pehe ke ngai tawhakeke. Pehe whuk mo ngai whitukona aku mo tau kainga memuri. Kai tonga pa pehe ke ngai kupu whengai aki. Oku tau au mai ke ahon, pa ku wai whakawhetai ke eik, pa mo whakamalo ai pe ke tau mo matahai pe ihe ngawe, tau whanua kotonga. Ngahi mea pe ku whakahau atu pe, ngahi mea alahi ku mo mea ikehi kapineti, pa pehe mo whanua. Nia whuk na tari, ane fiafi, pacheti koe ni ki he tau whapanga hako, ai koe ua awhi wa nima ua ano, ka mata hau laku siulai. O ai koe siulai mana katu, toki whakaosi he ato noa koe o sune, o tau ka hau, ua noa, ua ano, aina taria ane po, ni loto taha koto ke whare rea, paku whaka, ai pe, ai whakamalola, whonga ai pe, ai Prince Kalauni, pe heke tōni pare mia, pe mo e hoi kabineti, ki whakarea rea, ai whakamalola, ko hi ko ngā aue pa mo e whalala o tukumai, ko hi ki he whotutukon ki he tau kahau, pa ko e whakamoe pe mo e loto, ko e tau ngā aue whakataha pe whalala ke eki, ko hi ke ne tokoni ki tau tolu ke whakahoko, ai palani ko e ke tau kahau. Ai ana whiung katoa whoki, ai estimate ko ia whiunga mo e hivangeau ni manoa miliona, ai ko e hivangeau ni manoa miliona ko ia, ko e paangai e whitungeau whāwalu, Poi ne hiva, pe koe whitunge au wha hiva miliona e whau mai ia i whare paangani i he ngahi tokoan kai ngata pe paanga whalat whanua a pe whuke ngahi hoa ngā aue o ku nau whinga au pe whau i pa koe paanga rewa e uange au tahataha miliona e whai whitukone aki pe me ngahi hoa ngā aue ngai sino keke ka koe paanga ai te nau tahi pe nau tolo whakahakoa ngahi ngā aue e whakahakoa ki tongani hange koe teu koe ni ai langa o e whare rea o tonga koe ngahi whatongia ia o whenge to o ku te mai nak pe puranga e mo na tol e la pona to tonga ngaton ko i pe ko fo ngai va vetaha pe ka ngata ki fa ko nga kai ko ngahi me ai ko tari e farerea i he aniafi ane fiafi ko i ko kamata do ne tau te ke tau fa pam ka ko po tu mo sme i pe ngahi me na ai ka kano ko e tau pacheti pa mo huunga ko tu mo me i pe ko tau fa am to mama fa bidoen i ngahi businessi, kai ngata pe koe ni mao no pon wha miliona, kai ngata pe ngai businessi, kai ngahi businessi hoi ki whawhine, mo ngahi ko tau tokoni ki he ako e whanau, ngahi konge kehe ko tuina mo swai pe whemea ki ai, pe mo e whakako atu i ngahi, kai ngata pe wharerea, te pe whui tau ngai whataki mua, pa mo ngai ta whake kehe pe. Ai koe mea pe ku whaamu ke whakahako atu, whilawe mo tau pe pacheti, po tau te tuen ke whakahako. Koe konga whuki hono ko taha whuki e ngai puranga ki hono whinga ku holo ke to tong koe koloa o kaua e ika. Koe ika e honi ku kamata whakatau atu. Ai waka koe ni fufua, ko teina ika mai me fisi. Ai ku o mai hen, ko hika kamata hono tuatu, ko anga kuai e toni nai e tolpe wha e awe ki ha apai ke to kon ke konferenisi. Nā awe whuki e toni me tolke wha ki wa wau, he tam kona whae ka atoanga sastonga tau e taina. Pako mea tau whai ai i tongani, kau ku tuku matoi ngā ia ke kamatan totongi. Me ke totongi pa hango fulu i keke, koe haku lapo a kabe whutu me panga tahaua. Au ne holoki me panga tolu a ke tahaua. Kako tui ke mea ku mau tokanga ke hoko atu, ko hika lava o mau he kakai whanua. Ai, ta whakapana maa sai pe whataha pe a moe whamalo opit, ngai nau tolung nau ngā aue. E ta whaki tau taha he punga businessi tautai, ko hipe ke whaiwhi mai noa i he mea ko ia.
sai maha ko me ala pe taha fai ke to ka ngai kina filave pe mo tunga gon pe mo Amerika I visa gon mo yanga go ai hoko atu ko ai fifola wagi ko pe tuku pe yo ke fai nga wa ke ai potunga go ki muri pe mo consulas Amerika hain no ke fai nga wa ke ai ko ma be ko ya te no toki fa hoko mai tafako ni ba ki muri atu nga go ai atu tun go ya ki tongani ko ko ilo pe tani ngai ka venga o fai ke ai to ko nga e taimin ka ko fa hako atu pe ai tafako ya I ne tu mai ko e taimini sai ko ngai mela la ka ko ton tu ko pe ia ke ton pare mia pa pe ke mi sta mo ko mo ai felave ko pa mo tu ko ai fa unga fa matala o ku ia ko pe ngai mo ina to ngai ni ko na u kiloto o e fa matala ko tu ko me ma ngai to me dai mi sta ke mo ui pa pe fo ko ai mo sio ke ka o tu mi sta polisi po ngai me ke pe to ngai to kon pare mia ke lava ke tau fai vai ke he fit pa tok mea ta mai fiu malobit malok premia kai tana ka pinga me koni na me fas ke ai premia ai palpalema ku hoko ki he malu ai ngahi famatala ko e ponga moi ai ku ai palpalema ka toki wat pe ai farai ki pe mo tokon ke minister policy e le ko ya ko cyber security ni o ko ya issue ai I tongan kono wa na tali kabineti ka memi pa fo public service commission ai ko ka commission na fo o na fitongi ka commission na motoa e ka hawe to ki o te farai ki fika ko mo kina tol ai ka memi pa fo ko ya I ha mawe ngawe mo kina tol galea pa mo mai na ngahi ale pa ai tu ko ka commission na fo o ko na ha o mi nga I tafa keke mo na tau ke nga we ke hoko atu nga ma ho inga kono toka nga ai nga fa pule anga na te tarifa ka community ke ai committee ke ne hanga review ai tau nga business ko he retail sector ko hi ko fo ke panga fo o he budget ko ni ke fai me ai hono faka ivia ai sector tau ta pa ka wa nga business retailer ko ha ai nga hi tefto issue to ni fai ka hasio ko ha nga hi fa ngata ia faka e paanga fa ngata ia faka e tau ke nga we mo ha fo tu ke ka o ke to lo mo yang sector ko ya ka ko to ke ki na to lu fi ka ke sector business tau ta I retail sector ko tau hal faka ka ma mahino pe no faka ha ki he falelea aniafi o kamata ngawe ke tau half ka ko ni me umusi ki hahake e kamata ngawe ki ai I akos hoko to ai pe ngawe ki ai lele to pe tau ka hau ko tau falele fo time tau pe kamata pe mo akosi ai langa o e falele fo e time tau ko ngawe ko ni na fa panga he puanga siaina ki mala kula o si akos pe fo ki hono langa fo ko ni wafu kun salote os mo ki akos kon fasi ko ngahi me fika ki pa mo tau ngahi mission na ko to pule anga ai ko fisi pe mo nusila pe mo aselia o fai lava ki ai he mahina ko siulai ke fai sio ki ngai ngau ko fra hoko I he tau high commission ko I fisi pe foki ki atalanga I nusila pe mo ken pela ya se le fai sio ki ai ke hiki e tuunga tau ngawe ngai fonua tolu ko nia futunga to le leange ko hiko le leifa ekonomika fa sosiale ma umi ngai fonua ko ni tau fika ak le pe fai lava ki ai ke fa no review ai mission e ua ko ni I nusila pa mo Australia ke mahino ko hanga I palani ke ka hau pe ke popo ke pulanga ke fa no fotu tu fo ia ngai office fo he fonua tolu ko ni ka lava ngawe le ai ngai office ko ni ke le atonga pe ka be fo pe mo no fo anga ko atalanga e fa sio ki ai ki hano to fa fo ate ngata he tu ke minister mo ke atu e fa ki ko ni finga pa mo cyber security attack na hoko ki he pot ngai mo no ngai fa matala alo pito tapu pa mo palemia ma tibie ma mo to ngai ka fa ngongo kai wat pe ki fa matala ko ni fe ka wa ki pa mo
mea koko ki mawanga whamatala put ngā maui, koe National Health Information System, koe system eno ngā oe aki, ki hono le sisita o e kauma ai a ki nau tolo ku nau whema o ai tokoni koe koe i wharamahaki, tau pepe koe kaumahaki, ufanga whakatapu. Kuiai ai whao kātoa ai e historia o tō tāko tō ape, koe hā hono whautua, nai hau ane wheo talatala, ka pau kua hano whautua tū mau pe koe hangi koe toto maalunga pe suka o kui ia ia koe haene usivi na e osifai o kui ai moia koe hae ola usivi koe ia o kui ai katoa kone foi a kau o au pe ki he palani koe hae mea e whai i e kahau te ke toi whoki mai a whe. Ai koe mea koe nina ho koe hao sāpate koe oni hake koe aho sāpate ku whetutak mai kau ngā ue me i roto whale mahaki o kui kai ke toe oni ange ai sistemi. Pea lere mai whitmotoa o kune hanga toka ngā i ai ta whaaki koe ni e ICT kua whale mahaki o sio ki ai pene fix o pehe pena ne fix. Pea mahalo taimi no nobe me au toi tā mai bea me i roto whale mahaki koe ni o kutoe ofu mai bea. Pa koe ni tara mai koe ni tamatei pa toi oni atu ku oksio yo ngarike. Pea whetutaki rewa ki fisi he ku wai kautaha koe Daytech o nau whenga awe aki. Ke nau tokoni mai nge ke sio pe koe hae mea ku hoko. Mahala nau ngā awe fuolo ai o ikai ke iro toki whakakaukau hake koe ni na koe heki ai sistemi o hu mai rewa toko taha koe mivisi o ilo o tukuange koe ransom. Ai koe ransomware koe ki toho i peu tala mai ki to tonge paanga ka nau toi hanga o toi whaka whoki mai ai mea ki ai sistemi ke ngā ue. Nā toki lawe e mea koe ni pongpongi, ai koe e whiaf sāpatea. He pongpong moni te koe kusio hifo ki he tohi koe o kuloto ngā tai ngā ue e tau sistemi, pea e take time, ka olewa ke whinga e ke mea. O eke, o matalanoa mo e ki whingotoa koe no ne hanga o toka ngā e tawha koe ni, pea ne sitangi. Mahalo pe kune pehe kono fault, pea mo taha pe mo ne irifia e kautu ki taa, he kona on mai ne moni te, he ikai ke ta e taa mai taha kotoa pe o whikau ki whinga e sistemi ke ngā ue. He ko mau wanga ake e mau tōluia, he ke ki te hata lava whoki, koe ki te hata e, koe ki mau toi menuolo, koe ki te ha paper trail ia i whare mahaki. Koe ota fwoi a kau, koe mea katoa, whai katoa pe ia he sistem koe ni. Koe ku ilo ipe ko tangi. Koe mea ne kulahi ange ia koe muau. He ke te tila tau moeni, pa u whetutaki mai rewa ki e tipi. E mapa kou whawhetai, he nai wawe au pito ngā ue o au ki he Office Australian ICOM, o whamahino mai o kui ai a e nau timi, o kui beko rapid team, o ku nau tokoni ke Pasifiki, aia na e deploy mai timi koe ni, na e kamata e au mai ane afu mwane po, pak na rolotonga i whare mahaki taimin ke sio, pe koe hako ai palopale maa, pea mo ngā aue atu ke whingai ke whawhoki, na kōreang beka ki nau tolu, wawe taha, kātaki ke mo ngā aue wawe ke whawhoki, he oku whaingata au pito ke toi mau ha trail ai patients. Ka ku ai ko skole ke kakai whanua, ko taimi ko oku mo mea hi whātalatala, ka pau oku iai ha mo kāti whaito'o, whamolmole mo o mai mo kāti, he lava heni ke mau ilo, aho mo ngahi condition, pea moe hai uwhea kau mo ngā ue aki ke lava mea whafuafua ai ngahi ngā ue ke whai atu ka ki mautolu. O ko kore whamole more au ia ki kakai whanua, he ne hoko ai mea koe ni.
ka o kui kai ko ha Fulton ha taha I ke tau pehe ko ha mean ke tau whetuhu aki ai koe mea peia it's one of the risk o digitalization pa ko mea benia ke tau iloi e anga whewhe ha tau hoko atu he osi e tau rikava mehe ni ngai system ko inga ke in place ke o wana toi hoko mea koe ni ke hanga tau o hold hostage ki tau tolu I ngā wea teknolosia. I think ko tui pe mahalo pe koe whakaosinga e aho ni e mauha ki ripoti pe mea nau tolu ka nau osi tala mai pe e ki lahe ngā we pa ka e te nau whenga ha whounga wawetaha ke lawa I ko koe o toi whafoki mai ai patient records ko hinga ke ngawe ki ai ka nau toki ngawe nau tolu ia ki no fix e sistemi ke o ana ko hinga ke whakasisi e ne hoko ai mea koe ni ka ku mahalo ko ia pe te o ko lawa tala te taimini mahalo pito ko tu po vai pul me matangtonga ko tu pe ke lave whatongi e whaituni ko maungongok tu whake te lea whapapalangi pa ko kolet pe ke e ket pe whehu I lea whapalangi ka taki thank you very much Prime Minister for this opportunity my question is related to the current relationship between the US and the Tongan government obviously, this is a issue of great concern for all Tongans. But what is the government's position on this particular issue, and why is there no response yet? Following up to that, what is the deadline that the Trump administration has given Tonga for a response? No, thanks very much for the questions. In fact, I have alluded to in my introductions, and that's one of the serious issues that of concerns to us. Not only internal, but also people there in America. In fact, at the moment, the Ministry of Foreign Affairs is in constant dialogue with the consular office here for the confirmations and also what might happen in the future. So that's our consultation yet to be completed, but they are going to be completed and have a common position, and that they will announce to the public what actually happened. But that's the situation now. And the government, our government, is concerned just to make certainty actually what might happen. But again, probably soon, probably early next week, they will come out and announce for the people information. Has the U.S. given a deadline? And if so, what is that deadline? It has been said all over that there is a 60-day window for a response. They have, through their consular here, office here, that's a convey to the Ministry of Foreign Affairs of what the arrangement from the other side, and also post-publication, and that's why there's yet to be confirmations, and that's why they are discussing now. So when that kind of detail is completed, then they will announce to the public. That's why I'm saying probably early next week. So basically, there is no official deadline yet. Not yet, and that's why that's why I'm saying. That we have to, when we announce to people, to the public, actually they have to make those specific information clear, so that's the situation now. But of course, all of us, seriously, alarmed about that thing. But that's what the position of government now. Thank you. Just another question, please. The new requirements from the U.S. Includes the need to an agreement to return overstayers, who includes criminals as well, back to their birthplaces. With this said, have any numbers been put forward, and when and how would the Tongans get to Tonga? Right, that's the kind of details that are yet to be sorted out, because there are some parameters why Tonga is included in those countries. Actually, it has to be, on position of the ban there. And one of the things is how many people actually are going to the United States every year, and also how many people actually overstay there. And there's some ratio they are calculating there to determine who should be considered under this list. And that's the kind of details.
because they come from the government side. Why? We got the basic question: why Tonga is included in this? And then they share the statistics and the data and the basis for that decision. And that's what been the discussion both sides. That is then again when we'll announce it next week to provide more specific information about that. Thank you very much. Thank you. One more question for the Minister of Health, if possible. You mentioned a ransom was included in this issue with the Ministry of Health. Is it possible to receive the amount that was asked for or demanded? I really cannot share that at the moment. Kataki. Thank you so much. Vamos ver o que está por aí. Se for para falar de feito, porque tenho para mim, eu que me está na UBR. O formal ver lava ngala he pacheti. Quando que funga lá, fa one mo ikuna. Pia na wale dio tari. Deu na ngali tu fengeta. Ko formal be e funga lá ku. Pe e matungo ko ya ko feu go o mai. Tau de fito ni me si hoeki fa fine o me pese te hiwa ua iwa wa o nau mo ui be me la langa because no pe ape nga ue because tau la langa e ngai fare we o fe hui be ku e ai nai ha fa hinga fika pau te mo wange ke nau si no ai e tuunga ngā ue tatau pe koni o hange ko ia o apply koni o whai he SBBD ke nang malu ipe e tō ko whikulupu o ko whenga whikulupu e tawha ka unau lawa pe nā tolu whikulupu la langa tawha i he kolo e tahaua ka unau lawa pe nā tō whai me tatau he ko ngā ko mea ko unau lo no ko he taimini pese te tolu nima ka ko kore pe mo lawa o fai foi system tatau he pureanga fo ogo ni ne tau kore ka ne ka ke lava ngai pureanga ki mua ka mai bia foi system tatau ke si no mea ngai fa e ko ni o penau ta pe o malu ya pe enau tolu pe ko fe ulo aki e fe ui ko no wo pe kai foi principle tatau foi system tatau foi framework tatau e apply ke ka to nga ue e ko group to nga ue wa fa ai ko nau ko le o ga be nau ki ko ngakava o ga nau ki ko vanilla mo nau ngai ngou ke kai tari ha panke ko ga me malu ia ka ko le e lava nei ki fo tu ke fa ngau ak ai pureanga ko ni mo nau tol ke nau fai be fo system tatau nau tu fa ta pe na tol o ta pe nau no he nau fa no he a honi he ma ko tau tani ma pang o kau ta no ko ni ka ko hui o i kai fu ke fu mana ko he ko hui he tau feturi kala pe kula he nga ulu ngai wa family ka una ko lo ia ko fi ulu ki pepe te mulava nai he fo tu o bulango ni o ki fa ka wa fa inka kai hange ko ka kai ko ta no ke o ki va u ko mai to ngata puni ko o tu ko ha pai ma wai ka ki pe ma e u saya e u ka ma u i va mo hapa ko le pepe ko ki fe ulo ki pe e ai na mo fa fo tu pa ki taimi ke o to no pe taimi fo pa ta pe taimi pe ko ki tu ta ki fe ta ko le pe fe ulo ki pe io ko tarpa io lava ia ko te mau lava pe ma tolo ai he founga o tapu fu ki ta to mai ha founga ta ho ai ha ka te kai ai pe fa nga founga ko na ko hi ke fa ka pa ku lu pe na ta fa tangai ko o mai ko tui te patu na o mai ki mau whahata no mo ki nao tol, o tui lava pe ia. Ka koe ni. Mahu inga pito ko mea ngawe ki kulupu koe, ngā koe SPPTP, koe mea koe ha whalala. O ku mahu inga, pako tui koe mea mahu inga. Mau koe whema ka kai ate pureanga, pako hono hoko, whalala anga, ke ngā ue ni i whai totonu. Pako tui koe kau si ka anga kona, ko tui ko nao tō te nao ngai maolo, mo totonu. Ko tui tau o mai ko hai whakau koa koe te nau mai te mau lava ai mea koe ia. I he pāanga koe ko tuku mai ki he. Koe befuki sirinien ke si hoi ki whawhinena e mea sirinien koe
aha po ne wa tu ma vai pe kana to tu ke hanga fa la pe wa ngai me hanga full benefit mo to no tra po na nas tu ke hanga ngai nas ko ni tu ke ha me program ke ka ko target io ka ko fa ma fa be me ko ni te tau fi fa la la aki pe he ko ha me nga o ka kai to nga o ai system go e ta le fa mu mai pe fu la ma ri go ai pa go tu nga o di vengo no wa pa pasta te mai kai kata e mga tungo pe po tunga mo ui fa mo le pe me fa pa pra pa me ko nga ko ma ye ka fa ngong ko ma si wa be ngai fiu ma ka kai ki fiu ya ka ka ui nga ta fa ki ai have to hi fa ta ki la mo le ma ni ko ga la ma ni pe ko nga me nya ko me ko no hoko ko kai mini ka pa mo ku report pe o ka fo ga mo ui ha internet va me new mate tisisel mate mo yuko pe pekia ko ya Penstown gato ka yo lo pe ko ata ko ni ko au ko mo ui o ya par pare mai aka pau ko ia par ma ko wa au ta tu ko to me ani ho ya ta ni hanga be ni fa ka ko feu te wi ki par pare mo ko ha ki ni sta mo ui me fa pa ke ko ni mo ni ana ka po ni ko o atu me ani he kai ke lava ke ai pe ngo foi foto nga ke uwa ai pe menuolo ai moe ko fu ai kon ke fu dia ki menuolo ka ai e tia ke te tau lo e fu u fainga ta ia la ponua pe la mate ia e ka pa ta ri ko ke mahale ko to e fai ha ta fai fe ala ko ka de ko i ko te ta fai fe ta ko ku hia ka puri ai ko le be lava ke fa ma fai be branco ni ko foto fa ka pe o whatever te boanga tuang completely porque pe menoro ka ta fononga he for o system pa ko tu ke potunga pe ko ni mo ui o me potunga ta u te fu par pare ma pe mo ia ko ke lava we ka ko foi fongo ko ki foto ate pe lava mo to kon mai ke fai to au la bla boy ko isi go wa ke la bla isi u be ko fra manla o ku fai foto to e communication sector ia e ko e palpare mai o ku tau fe ko ki moia he mea fra teknologia tau ke kau faka menuolo pe tu ha ko fa ka la bla o foi tainemi ke ni o ku ke hono natula pe a lahi pe e kei segregated pe ai approach ki he national connectivity and security ai aku mahino benina toki awe motuani na e fai ki foi attack pe hen he TCC tau kosi po wa tolo ai o ku ai benga hi ko network teknologia unga we ke ngahi service provider te ke tau hanga fra ma popo fra de connectivity my gateway my infrastructure fra de wall of security kau hanga he mea ko ni o ko tau tol ne ngo peu ki ke lau go fa ya ko mafa ka ku ne ko tau tol ke tau fra le ke ho ko atu ko e fa kau ya ko e o e menuolo mo e online he taime taha o ku impractical ia ka ko ai pe founga ia ke ne mitigate a risk he taime ko ka ku o pau ko fononga fonuani ki he ka hau o pau pe ke tau fou he foi digital transformation i era gode o ia o ko mahino ga tia o hoha aia ka ko foi hoha ko to pe ko foi rifia ko to pe ko e tau foki ki mui o ku ai pe ngawe u hene timi a seleria ke tokoni ke timi tongani o ku fotodo e motuani ke ui ha fataha lahi ai communication sector me ngai institution agency ke taranoa ha way forward na ai pe ki mena ui ko e Kavnet ko Kotnet na e pehete ne hanga o isolate ngahi I government initiative ni ke loka o malu ka u hanga te au pene ko whanong wha mui na feila ki foi
i a te mea ko ya kai me ke mau to fai sio ge he na to o mai be ai issue go ni he ania voilà Gosto perché me mi sa polisi pa quel un che per che tau te holo muy o que ba isiu an go que fa ka he ai problema u lo tonga hoko he taimini pa ko u hinga pe gang pe foto fa ka pa no wa ko me ko starting o fa na o mai fo que starting te hoko pe na o mai fo que tal mai alu ta whangatangata. Pe lahi apute kakai ne whakatau ai. Ko hame u hoko he taimini. Talmaia kai. E to te whoki beia ki he. O haka pēr isi koe ni mislit lahi he mea koe ni a kakai whanua. Te tau toi to tongi. Ta hira ko sto mai. Ke whai baha. Ko bobota ke mista. He ni mea koe ke whahato sio ke kinga he kau taha koe ni. Ka ukai whoki ai ue sio loro tonga i a hoko. I heni. Pe te whatape hange koe moi. Wabao. Koe te lawa halaisen whakauria. He ko mau e fumisini o alani wike ua. Koe poini o peheni. E laiseni ai peho whai ngai mea whaka computer pe. Koe o talanoa ni he isiu. Mo oni. Pa koe kunga ke utukuhi whapotu ngawe. Koe poini ko talanoa. E lawa pe ke ai pehange koe maa taha ku laisen whakauria. Mai ka polisia. O koe ke hani laisen whakauria. E hiki kite. Ka koe palpale mai o koe ke hame angawe ke mai print mai ne laiseni. Koe poini, e lawa ke tau ki whaha whenga o aki peke ha whenga. O wai ka malanga whamule mole koe ku whehui ke te ki mahina, malo. Ai ko whehui ke Starlink, koe ia, ko Starlink ko sistemi ko available ke takta whakatau e hataha ni Starlink nga. Koe services ko puleanga, o ku mau kamata ave nga Starlink e ua motu hanga tala noa. E ko hi alfa tape pa mo infrastructure ko ne ang provide ai ke lele. Kana mau ave Starlink ki wawa upe mo apai ka ki he otu motu ke lele yang e nau fitu taki mai ko ki ngai me pena pe ko tala no ke ko sistemi ko han ko moi o mo fenke o motu e fitu taki ka mo fenke ave Starlink ki tai mini ke nau nga ke hoko atu pe ka tu ki pare mia ke ne target mana fe ita na ke lak ka ta hoko atu ke to nga ka fa ngo Malo ko nung mako na started be filmado la nga mana fangi ke program to ko ni ako na tau he te be ko to ko klupe ta fa ko fi te no fe mau klupe ta e go ya oh tau sa oh na tau sa be tau sa tau si be kamata ki be malo Kau mamiat pe au e ki pale mia i fehu i koni koe a lavu flave mo e ngai mea kona kopsi whenga koe kia e kau whewhinipa koe ngahi whai api. Ko fehu pe oka pe ko malawa ke to o ki tua. Ke whakalele whakatau taha ka lava ke nehanga o teke ai wheau auhi. O ka pao o tau wakai ke mea ko lele koe SPPD. Koe ngā ka lava ke teke o ngai ko ha wheau auhi. E ko competition i yanga koe wakai koe kei. Uhinga to o ki tua. Koe ngā ke private sector. Ke private sector. Ke na wanga whalele mea koe ia. Ko tu feta mini, mandu ko tu feta mini ulai whanga ki kulupe he private sector. E nau no koe, whelma koe konga ula. Ka koe tu feta mini te mau api matu he pange whalalaka. E koe pange whalalaka te nau lava. Ka pau koe nima mano ki fo i kulupu koe. E awa rewa pese ni ti ki kulupu. O hi whaunga koe. Ai ka pau koe te nau ai pe fo i kulupu katoa te mau whatongi ak to tong katoa. Ka koe konga koe tene ai koe pange whakalaka. Ko tika pako i ngau ke awea ka kautaha ki tua au pitu. Ko kape ngofua ka ni i ki nau no ai o whakalele ha mea pehe. Koe hanga ulaka pau e iyo. Koe e koe ni whako te mau alo haton peke whanki i kulu. Ka pai haa tahe tau pehe ka pau ko koe. Papa whatata. Te hao koe no e hao ki fo i he. Taha kilu. Watu e ka koe mai moho malu i mea. Pake alpe koe mo taha kilu o whae agi ho ngau e au ki tua. Ka mahino pe tau wātau toki to tong mai koe. Ka mata koe pa ospea koe, ospea tau e ngofu ni mai e mihen ko ke lera fu kau taha au ia. O tu koe mea ia. Lava koe alo tah nima kilu pa ke lera toi pe koe ia. Ka ko tu ka lava pe ia. Ke ka mata he, pa ke tau whetu ak, ka ke ngā koe ke tau mua koe, a tāpe mua. Ka pau o koha ni iho ku nau whie mao ke nau no, he
tolo miliona. Ko ia. O malava na he puleanga ke hanga o malui. Ika ko tau program ko no fo gene. Ko no ko te mau ai ko I he tai mini ia. Ko patu alko no he pange. Te ke fe mau no pa ka ngatai fe mau ia ke malui. Ko malu ko ia fe unga ia ko te no pa ngata at pa ngata se ni mano ma malui. Ko ta fo ke me ko mau tokang me ka kai pe fu lai malui. Pa mau pe sai al pe pa ngata. Ko pa ko ki kolo ma malui ia ki. Ko hika ka unga fo ka pa ke te lava ta ho sino pango hoko ia ko me ko ai hoko re vai o malui. Aki asinin ko me betana ke mo ai malui ai to tongo ni ako e whanau kana mo ai pe pau ke hau pe ta malui ko ne vahenga pe ko ne vahenga pe amo ne panga ko ka pau pension o kuani retirement fund mo pe sai pe fe unga pe ia ko hika lava o fai ako fa fai ngo foi pe fok e tam ta pe manu ko panga na fonuan ko hika to ka pau e ke lava to ta ko to tongi ko pe me ke lava o ma mi ai ko movilo asenit ko ia Wakai pe ko ngau ki heni ai CEO ko ai pat ngau e paanga. Kai he pule anga ko tau si to mi ai na ia e tokoni. Tu ke hanga pe paanga ia ko ko ke fai no me pange whakalaka. Kana e fai tokoni ko tak tolu miliona. Ai ngā sektoa ko ni ko tak mamata ko ngowe mo tau tai. Kana ke hanga o fu mau pau ki ngai fe me akina mo fai. Pe ko ke hoko atu pe I taim ta tau pe nei mahal na ko o se paanga ko ai potunga we ngowe kana elahi au pito pe mo ngahi kole ki ai wai ni no ke tu lai ne mai kana te ki na ma ha na tokon pe o ke he no ko ni ko paanga tokon kana tak tol miliona ngai sektor ko ni ika we ke te hoka te tol miliona ko tol miliona ko na ke sektor ngowe to taim tak mama tak mo us mi ai pe ke lava matau ko na al ko al opito ai ko ta he ngai Pokalama na hau ko ko ke lava e ia tau mo ko ne at ko al ko ni ai ko ni ko me mo atu ko ha fo ngata ka ba ke fe ma no al ko pa al ke pange ma pisi ngo fulu tupu ki olunga ma hua to no atu pe ka pa te ha pe I peset ka ko pa ke to tong mai ko nga ke lava vila fa jidini e ko alu ko ni ko alu ai pe na do lu e ko me ke lava pe nga pe tau ko to atu pe ai ko me fa jidi Kui ke mahin ka pati alo ai o si ato lava le ho fatongia mo lava I peset ma lalo pa mo hui ke fakatu I pe he me ka ko pau ke fok mai kui ko lava po ki no alo ka lava pasi mai ai ke vilo pe ai ko uhinga ta fok mai ai no tufa atu pe Ko e mimiat pe I he kawenga ko ni potunga mo ui pe me cyber attack ko na hoko he potunga ko ni mai no pe ko tuku mai fra malala he pe me minister ka pe he ki he minister ko e public enterprises ka ko e fehu I pe ni o ko mahino ko tahani ngai palo palema fra maman la he ta te fito ni ha ko ke teknologia ko fehu pe ni ko inga ke ki tau tolu ko I tonga ni pe mo ministry pe mo pule anga ko hatu nga mateu o ku iai a ho potunga we e minister pe a moha ia palani ku ke whakaukau ke hoko atu ki ai e potunga we ka pepe ke pule anga whakaluku fua ke tunga mateu teu ko ia ke ku mahino pe ngai whakamatala ko ngai whakamatala tatau te fito ke potunga mo ui o ke alea taha pe ni ihi ko ia ku nau ka he asi ko e kau heki ko ku nau ka he asi ngai whakamatala e hono tuku maha ngahi le ko oti pa me potunga au e ko ni ku mahino ku pelepele ngesi e potunga au e ko ni pa mo a tuunga ko ku nau ia ika ko fehu ipe ki tuunga mateu teu ko e ke potunga au e mo kulenga malo apito e fehu I ai ko tongani na kamata ko e te was ko taha na ngai me ana mau worried ki ai he kamata e kono pe na fai ka ka taimi pe hendi pana pe he ka nga we ko he ICT e lava pe mo e companies ko na vendors ko na o mai na systemi ka ku o ku to mata tawange ai ka those in the dark web ai kina tol ko na mai o eke ransom ka ta tolu ka hange ko fatala no ane nai. Because once I knew
ko mea ko hoko ko kuilo ia o ku ikai ke mateu te au ia ke tu di salon ko mea ko sai ko ai ngā we whakata ko winga mea na wanga o ui ai TPM o whakaha ke TPM he uku iai ai communications ke toko ni mai a pe mo ene timi o mobilize mai ai cert me ko ka ko Mr. Policeman ai os famatala going forward e ia ngai palani pe mo mo tau ngai fatape mo timi ko nau os deployment me se dia e offer go ati feti ke nau o mai o mai ngai foto tu pe mo hangahi a mea ke tau ngā wet ki ai. O mahino pe ia e cost, e ai cost involved, ka ku pau pe ki whai ai ngā we ki ai. He ke hoko pe mea koe ni patau ke inoftai palani ai pe. Ko pau pe ke ai palani ki ai. Ka koe ke uila whakateknikare, tuku ki hoku hoa ngā we ke o talat malo. Koia. O kui kai ke, koe tū koe ai fufo i cyberspace. Koe mea whakateknolosia koe infrastructure. Koe ngahi potu ngā ue koe kau mea ngā ue pe. Koe nautauria koe palparema ngoni koe palparema Ministry of Health. Koe koe nautauria ke nau provide mitigations ke de solova ngahi palparema. O kulo tanga whai ngā ue ki ai I longa pe wai ngahi mata vai he foi infrastructure ko na exist ai ko mala vai ke penetrate mai tau pe ko kau kai ha ka ko te tau polota I loka ka tu ke pa ke ne rakito mai foi polota ma foi loka to foi loka ko pa o pe ai ko ngahi le volo ko ya ka pa te ma fa tata mahino ke fu fai ngofua a hono break in ye me ni wai ngai mata pa be wava wai luva wai ke malu he ka kono makatu ngai he ke address issue faka teknologia faka infrastructure faka fonua ka pate mo fatongai me goini koe starting koe whakalere kone I government kone. O waiwhei tu ia unau access na utol kia flu starting. Ka wai ke mapure starting ia. O wai ngahi, o kuiai e ngahi core infrastructure, kene malui, ai ngahi core network. Ai ki au o ku whakateknikare, ka o kahangia ko ku lau, o ku hanga he mea ko nio ako I tautolo. Neongo ko foi ako very expensive learning. Ka ko ne ako I tautolo ke reset I whakaukau pa ko o hange ko lau whai ngau e ki ai pe e toi whai hono toi revisit I mea ko ni. Ke iai pe mo he kon o kai pe ke mahino iau pa ko hae uhinga ne kai e ha redundancy mitigation ke pehe ke ateki na tole mea go tau switch ki alwa ko mea go kai ke umahino I he malava whakateknikare pe and should have been ai go whangau e koi whare alea ko mai alalo na ka mai alalo project pe te nau natula tatau ka atoa pe he ko no inga he ke operate in isolation pe ai ngahi architecture whaka teknologia ko ni. Ai ko unehanga he mea ko ni o ako o ku totono ke malava pe o iai ha mai alalo ke mate e te huki he o temporary e ka toki whai ngau ko ka ke. E anga ai mahino ai motuan ka ko moving forward. Wai pe mo ngahi information ia pe he hange ko teknologia ngau ke ko network ai TCC ke he me ngahi recommendation me national security ai malava ko ngahi loopholes ka kange ko lau tu eri ke tau preempt ha fainga articulations ka ko me be mai no hanga me ko ni ako
ke tau sio whakaluku fua ke malu whakaluku fua e whonua ke ai fo i loka e le volo uraki le volo ua le volo tolu le volo wha o ngahi mea ke rock in place pe a whakapapau ko e tau i kawa meni operate a safe environment network. Malopito e ki pale mia ko e ki fehu iko ki fehu pe ua a ko ki fe ilo pen ko aurin ke kakato e tau e taha ai fai me ko forum ki tonga ni ko ki fe ilo pe po sma opo ai fama opo ko pa anga ko na e mau motana ki e tonga ni e vai time kon kon e fa ho ko forum i tonga ni po ko fika wa pe a nau lave i pe fe me aki kon ko i he fale alea a ne fa ha ke ai ova molaka ai ngahi paanga hangi kon koe ke folau koe komunista koe kai pongpongi i he fika pau koe na etali kon koe i he patset lolotonga a pokoi na hawe si ai patset i lolotonga ni ongo koe tatai koe ke fa os koe patset koe feu lagi falawe koe mo report ke he whakamore koe na whai ke foramu tonga whai atita o smawa wharepanga ave report tonga whai atita koe ia koe ne mao pe ia ko ma report koe ia ko si whate ute koe ko ngahi whakamore koe nai hoko, ko tahafuke ngahi mea mau taimin na mau komahapo ka mata. Ngahi whakamore ia, ngahi whakamore ia, o ku kai ke ton pe ke tau tuku pe tau tolu, kai ke uesia ngā wei. Ane kawe ngahi mea koe na. Pako mea na ai koe puri ngā mau hu mai, koe mea kaua e wholau koe ki muri. Mau hu mai toko ose pa ngā ia koe ki wholau. Eko mea na whaia ko pau, pririo e whaunga ngā wei. Ko ai pia wholau ki muri, tatape pe koe mistapa kau ngā wei, pako e hae kabineti. Pau ke mai uhinga mahuinga e molele ko ha ai mahuinga o e folau ko ia pa mo toko lahi ke tafu na ngai me ko ai ko me na maula bare ba mapu puke mai e folau o me ke taimin ko ngai me ko hange ko ngai me tokoni ko wanga be fuke fata pu ai me ki me ki kai ko fata pu o os taufi mo ia ai ko ngai me ko overtime ma to fa pa mo ai be overtime me do ton kai tauf ai ko fanki me o ku hoko ka ku na kai ki na tuku pe ko ke hana fu to ngai kina mau hu mai ko ni o fa no to ngai kina a pe ko hi ko ngai me e ke taf pa ko tu mau le mai ko ni go studu ngai me ko me ko ngai he mau algo pachet kon ka hoko na mau ha ke no finga mapure o tu hi fu ngai me ko ai ko ngai ko hono ko me lai fu ki fa more o wai fa more o fu fe ma o to ko Nietzsche fu fe ma ko me fangi fe ma o ko pa tu be o sai be ai ko me la ia ma o to aki na ko na to aki na pa anga ko purenga alo be ke fa more o ku tokoni ma ho inga ko pa ke fai ke fono ka ngai me ai o ko ke me po tu ku ia kai alo ngai pa anga ko hi ke ngai fe ma e ku nga ko tau pa nga fa nga po tai me mo to ange ngai fa more ma be o ku ko unproductive expenses fa more ko ia ke hane fu tuku pe me ko ia ko mau tu tanga ba fu aga tu ha ni o tu ka fai pe ai vi o algo ngai fe tu ko ma ka tau pe anda tu ko si ko na mo me ma fu ki tau la ki kamata ko pu anga fo o ko ni e press conference na nima na owa na ton de family ona ai panga ko ke na folawa e tau papango o si kene owa ia nima po ni ua miliona maha ko o pointa pe owa ia ko ta miliona tu po ni ko pangalahi ia pa ko nga u fa fe i ko ui ne ka ke na lava o mapure ai te tau pe pe ne ka na lava mapure ai fa mole ka owa ia I me ne o ke na nga ki I pulango ne te ko si ko me fa pa la pe ko poin ko ha ki ai ko eni o ku budget for all e kamata si ulai ka o fai fili faleria I November mai na pe e fa pe o at me fu panga tolu kilo tupu to hi faki mo to ta kilo tupu na motari e funga tolu kilo tupu hi faki nga ka fa kilo tupu pe te la yang ai ko po ni ko o atu ke fa mo ki pango ni o ga be ha fo tu a pure nga ke mo ma pure pe ko hi ko mai na pe e fa teria na ia hanga hiririwe ka ngai wahenga fili pe na hau na tolia ko o sta aunga silini I ha me ia na to tonu ke whakaluku fua pe ko lahe fo ngai launga I ngai me pe ko campaign pe ko hanga hi tanu halai po ngai me o ku ai
lo tonga o lere moi he taimini ni tanuhala e hufa ku tanuhala ko ni ko pangata kilu o hange le ve mausio pe hufa ku o fe na men o ha pe to ni pare mia kana ki montari mo to hide ko fatongia ko mahela fatongia putunga nga la lahi ka ko hu e fale area e mo mafai i fale area ke pule to lahi o mo mau e ka aku o ku mo fanga fatapu mo fa pala na e hala ai foi fongo ya he o muhang mo to e mafai me to ta minista tu ne la ko te fito i fatongia ko ang hang te mo vete fefe he tau kamata ko ni ki fe uibe sai malo pido la to anga ta fa ko tu fo ke ta mini me ke tol kilo ni mamano e vaenga ki ta fa panga hoko e ka ki avocado mo e fika e be ko me hen ki november me ko konga pe o atu tu ko to nga ia tu ko me ko ai te mohanga pe e ka ki avocado ko konga kon ke ta kilo ko ni u fe mau ko na e pe ho to kanga i ko pe ko mi o se ta fa panga ka ku na fu fe mau nga ko lo ke tanu nga hala na fe foto e pe ke ange pa anga ko ta kilo ke nga hai va nga ke na pa mau me na tare fa ra i ka ke ave ia ka ti mama dol ko pe pa anga ke tanu hala o tu ko pe ya te mau dol ia o ave pe ya tu ko ta kilo ai i fa pa anga ko le se ingoa ko pa pe fa nga we ko me ko nga fe nga mo moi ko ha na u fe mau ko hala mau to tong pe mau dol ke u fe tu ko ia ai ko malu i pe ia mo tonga kina e piki fa malala te issue ko ya ko hi ko ngai wat ko e palemia aia ko fatongia to ton ko ke tanu hala o ku he lao pe ko fatongia o potnga ko ki ngai ngala la uloaki ko panga ko fa ke tanu hala bana ko le ko panga na o mai ko patset fra la ke tanu hala ko ngo full million ai ko na o firma ko na ha ko ne po fa le mahino pe ka pau pe ke foki pe ki he lao ke mui pe i he lao o ke he tanu ke he hala pa mo por ki o meni ko e fale pa anga na ku whakatokanga ki nau tolu ke ua mau i ai ongo lao e ua ko ia ka kua hawhie mau ke tanu hakonga hala ku pau ke nau o mai ke he potu ngau e moi sio ki ai pe o mai lewa e ngahi ngau whakapepa e ke ulak whakakakato pe ave lewa e ke fale pa anga ka pau ova he ua mano ai ngau e ku pau ke whai por ki ua men whakalelei ai ko ngahi tutunia ku pau ke nau whai pau na tolu e ki ai ko whotu ko na hake whalelea ne po ko whotu whakawhalelea pe whokia ko mafai ko e puleanga ke whai ne ngawe o ku ke iai pe moi ai pa e whai a whakatatau ki he lao o e hala pe mo lao ko ni ko ki he por ki ua meni ki whai aki ko e nai na whai ne po o te na o na tolu o whai ngawe pa na o mai mo invoice ke totongi ai ku ne hanga ia mau ia procurement regulation to ko mena fatoanga na to nepo te mau issue me moi instructions ke na mui ai he me ko foi ke tala no ka pa e firma ke tano ngai hal pa alu pe ke ngata ko na tala hi pa me nepo a gu ai hapanga ku to pe hapanga ku ke ta kilu ke va nga kai ke fok me pe nga we ke moi ko nga e moi pe mo fale pa nga ke payment ke comply ba mo procurement regulation e ala toi pe panga pe osta ki lu ke hu me ko fetongi e toi atu pe me te mau anga potau pe ma e pare mia aku we fo malola hi he ni e putunga to tai ko lawe mo tuani ka at pe ika ko to tongi i na ko o hapai na upanga te wano ke kilo ai ka ko ia ko wa ta valu ko tonga tapuni o alu pe me he wano alu pe he tolu nima ka ko hu mai ko nya ika ko ni ku umahe pule anga ne ya ongi wawa o he ngahi mahina ko na e tau ne ke la hamni to no ma ga to ika to ni tolu na wange ai be ki me ya panga be ngofulu pa ko fi la ko ni ku mo mai mo wa ba fra malo o ku fi ka he ku foka wawa o ka ika o hapai ke mo ile rei fa malo te nga ku ko le be a pe ko algo ni ko ika ko ni pe te la fa la yang nai inas ki wa u ika ma banga ho fulu e na na tau fa pa hangina ya ki to ke he putunga o to dai pe a mo ka ka wa u he tunga sisi ika ko ki pe mo ko be u la fa le mo ko tau mo ke lava o hoko pe fe ma pe ke hu ke ngai ke lava tau hi mai pe nga ta pe i tonga tapu ni ka ya wat fo ko na ki at pe to kon ki wa pa ko be mo ha pai mau pe fo ma tol ko tahi ko to wa te to tai ka ko sa nge to sisi pe mo ye
ai ka tu tai mini ko tau mo ke lava ka tope ko hi hono whaka ai ko a fe mau ke e tonga o ku fa o ku lava ka kai o paka tau te lava ngai ka tahaya ko na fa to tai o ma na jirin e ko me fa fe mai no be io te na lava no tolu o tau ke ngai me ko ngai me ko tari ki io ki whehui e peoia i he mui koe whonga pule lele. Pe kua wawaw mai ha taimi ke ono ai ngahi ta whaaki koe ni koe ai nuko tau pehe pe kou ku whalele pe mo pule i he pule anga pe koe regulator. Hange koe mei te ki. Ai ane komsoni ko hi ngā ke regulator ia. Hange koe ni koe whalau wakapuna sivile. Whakatu hane regulator ke hange koe komsoni uhila. Ke hange koe ku tawhi atu ke ngahi mea. Whiliuli wake u pule anga kai kei tō mā upe sino ko ia. Ko ngā ke lava ke lele ngā holope, ene ngā whai tū ni. Waha, nei pe ulau pe ki mua ka uhange o koe ke ngā we. Ana whai lau ia koe ki mua ke aloha mati. Regulate, ko tu whita mini ange koe mea koe telefoni ke he whiwhalau aki, o koe pe regulate ai ai he potunga ai koe mei teki, ai kona ai moi. Koe regulate ai koe pure anga pe. Ko ia, ka koe nai whotutu e pe heke ai hafo i sino pe i tua. O koe ke ai pe o takataka nau whauta. Hangai koe ni koe mea koe ko alu ki Commission of Energy. Tue tai mini koe whuke na ai pe ke uhila. Koe ni whao kātoa mea koe. Ai koe kamata ai. Fui sino pe ta. Ka tenu kātoa whilawe. Ai koe konga kona ke alu kona ngai mea whetutaki. E alpe mui ki ai. Ka koe konga ia taha whai whetutaki koe fui sino taha koe. Toa ngai kātoa na toa mea whilawe mo communication. Koe ngapa koe ngaka ngai laiseni. Koe ia. E alu mui ki ai. Koe ia. Koe poinu awe ngai. Foi beta ko mi me fa bala ko ko malola e to wa ke mi sta ko ni public enterprise he lulu tai e ko mi o ku ha kai lang tau ko wa be ha pai ko ta no kai to la ai hange ko ma wa puna ko hange folau ki mure ake me ko to be ka e tau wi alua ke tau wi fa kai ke ka pa ko nga pe ta no e ko mi ko ta o tolu na o si fa mai la i ngai business wa mo ka wa e fie folau kai la vai pa ko hoko ba por ango ni o to a ma facia a me ka kai pa ko e fa ma lo la e doi e funga o la mo se vesi le ko pe e ne tu he tai mini pa ko le be mo fo do ke hoko at mo ai nga ko ni mo fai he mo hanga fai to ai hanga ta maki ku fanga fai ta ne toka he ngai ta la ka ngai fi la ke kai o fonua e ngau ko ni fai ruta ka ki ko lepe o si si ni fa mo mo ka ngau o te ke kakato na wa he me puranga ko si na overtime he to ato tari fetongi tatari na o dia ke si kakato toko fi ki ko roto ate fika ko roto ko hai na to na ko me mo te si tala ko ta se ka ko pe ko hi o ki ke totong e na overtime fe ka ya livi ko ko ke na fe livi pare mi una fi ngau ko lulu taien ko le pe mo fa kakato si na wa henga o si fa afu ka o ai ki tuli na to ke na ori o spenta pa ke mai me ka ko fitu ta ke totong ko ke ngege ke we si o ko ki roto ko ma be to fe ni ma iga to to la pe ai yo mala sa pe mo ki me fa o si pe e pare mi ko ko le pe ni ki to ko pare mi na no study pe ia na e hai report o te ak pe ia e pare mi ko ko si ma fangi ko le pe na fa hu pe ia na fa hu pe e a fa o si na ma fa ta ko vanai wa wa me to ko pare mi pena ni hik pe se tai ko sa se tai ta fa ki se ngai fi ma u pe pena a ka ki wa ta haun ko fangi fa le la lang ko fangi pa from ko fangi fa ta pu ko fangi fa le ka u masiwa ko ngai pare mi ko le pe mi la bla e fa ngata pito ke fa finga o ya ke pure nga mo ka u quantity e te u fili fa le ale ko ngai me ko me ko fotu at fo mai he fa fo ngalo tonga ko na va u e ko nau dolo nau apia o ku ko te ke compromise position e pureanga e ne de una ko nge campaign o e ko fatoka ngatu mantugo minister policia te wala puke ko fra
Wa para pe ke me sta. Ko poini, ko sitsenia wa ba. Ko ia. O web to tonu ke waronga ton pe ke premia, to premia, minister policy, minister mo ui. O ke haka ku pagota. O vai ho to tonu ke algo na office o tarano ke. O sai mo kai o solat pa mo tohi. Pa ko foto be premia ko o wai tata u ko tui. Ko tama politiki ya. Ko ta ngata fa yo ngongo. Ko ia. Ko ahoni ko wa fa yo ngongo. Ko atai ke he pa ko politiki tu pe ta fa aki. O dia ke tala o ko fi. Ko ia tau te fi. Ko te tai te tala ko te fili, tai me ta off. Ko ne tu he tai mini. September ai. Ma tu fa ya akosi po. Ege. Ka ko fa malo to mo to kanga mai mo fe ma ka kai. Malo pita. Okay, fe hoi pe Paolo ko mahalo ko ek minister ko ya o public enterprises den lava tali mai ko nga pe ko ka o ko ngata ki ai ko ai ale a pau ko mo ATS a pe ko hai foto tu he tai mini ko nga fo ko fe fala ak vagapuna. Io ko foto tu ko na mai ke extend ki he ahtau noa ko September kai fai foi negotiation e transition ai o ke ko ahead pe ko ye pe na e pe ki lave mai ai CEO e tonga ya poti pe he toku a he CEO e ATSA te na ngata pe na tol i ahtau noa o sune ya utohe ai o te ki toi fata mai ke te kovi ki he pot ngawe ko ini o si mahino national security o si mahino tutone kabineti find a way e ka bau kai ke lava negotiate pe ke mitigate come up with a plan Io ek minister ko hai u kovi ko na fai mga tu ngai ke ano tu tai pau na wale pau o ko sai na ngawe pe ko ha ko isiu ko ni o felave la pe pe mo national security ko hanga wa te me ko ni e ka fa ngong o time ko na o mai na to pay attention ni me ko ni time na mai request ke to sa pate mai vaka air emprunce me no sila he guia emergency case i fare mahaki pena eke ki he minister mo ui pe kuaha emergency case o faho ko mai ko ke yai o eke ko haina ne activate mai ke kore ai e metivek ta mai ko ATS pe ko ke Italian ke fakatotolo ko ia pe ko haina ne activate ATS te ke foki mai ka fatotolo ki ai to request mai ke to mai vaka ko ha mei pango ko e a metiveki mo ya ke to sa pate mai tokua ko utu pe au ta ofi ko ne ngata he ahoni ke to o mai ha request natula tatau he ulotonga ava pe nenti ava pe apia ki operation sa pate oreva ko mo to o maha toki meno tala mai ka kai to mai vaka e pa vaka pe mate magi pe to mai kapau ko mo fe komi ko mo convenient financial or otherwise kai he ko ngo yo mo ta tokai ai konistu tone pe mo lao sa pati funo kai yo kwa ko alo ki fisiko ta bul sa pati au mo ngai funo muri ka ko lo tonga ke tu ai lao sa pati he ta konistu tone mo lao he ke hoko me go ni wa ngai ko fakakau kau ka aku oreva ko tau liriu e koni stutone. Ka ko activate pe e hai ATS. Oia ko hai na hanga he pule hanga o anke ATS. Oia. Ko fato me o tau wa no ko hiri he mindset mo ya usia ya o ko fagale pule anga o ko ya. Mana ka la wai. Ai ko poinia ko ke ha palpalema ATS tu ke ka pane ma o ko ha fuuta. Trucks na o mai he mea ko ia. Ka pate ke hanga pehe pule anga tele ke te tokoni mai. Ka pate ke tokoni mai. Ke alange ke ATS ha makatunga na ukore ke to mai ha air emprunce ki hen ka kai ha mahaki. Ha makatunga. Ka pate ke lava tali mai fe fe ya mal pete te reconsider. Ka pate ke algo fa va mai
Ange o as mai ka te au ke whenga wea kuma ATS. Ka pai o mai fo itari ko ini, o tu e whi maari e pare mia ke. Ika o ke whenga wea ka mo ATS a koe kau kau nge ke kau kou mamahi I e au ke makatu o ngā ha whaahinga evidence pau. Ka pau na hanga pule anga o anke ATS a, koe halawa mea ATS a toi whai. Ikai, se o hala ho whafo. Ko os expired de. Pako mea lewa e pule anga o aho, kine whakaukau, what is best for the country moving forward. Koe anga e whakaukau a matolo. Me da tau be faos be fa mo ko edi esa fogi na contract he pule anga a ko ai wa no afitu wa no afitu e pare mia a ko ia manatu ke ne kai ke ka wa ia pule anga a ko ia wa be na si ma uhala ka kai kana contract ia ke contract e ua va ai tongan va ai ha pai mo e ua pe ko tu mo usmia be me kai fa politika o I loto pe ka ko be e tala no ia aku ne uhinga fwe a ko ne o sia no training mo ha ai peke u fa ka te me ke tana ke peke mista malo e tai anga ha taulanga ha fare ke malu pe matapa foi matapa hi ve va bloka matapa pe ta ha toe ke malu ya oi simposium na fio ono fare ai fakangata hono humai mono haka fai toko na tau. Ko hai tau mea fai ai. Tuku pe matapa ia taha ke awa. Ko uhinga ia ai ngau e purianga ko ini ke whakangata pe a tapu mo sapate. Ko ia, malo. Whamalo atu ko laure tau programa ko e haoni, te mo tau pahauka I peta programa ko e heu kahau. Bangai pe ko e o mo siloi, o ko wafu fo ke o sia sune, ba pe ke tau whapango ni, o pahauka tau whapango fo, ko e ko e kahau pe. Nga li a whenga mali whao si ki he tau programa ko e ke tau whapanga lola tonga. Pau a te whamalo, ki he ek premia, pe don premia, o minister, ka ma gmutol ko whaongong, tukat ko e tau ngahi whamatala, ki au ke atu ke tau kakai ko ngata betonga ni pe foko tau kainga ko imbuli poko famalo ka tau fas poko krese ki ko Jesus Christ o fa tau tamai malo malo male mandon no foi te matondo pe na hili fe botangat amen pe ko I kakato e ko ia polokalama ko e o ani pa mangahi fehui ko e magatunga foke e ngahi polokalama ko ni ke eke ngahi fehui pe o ku ange ko ki whakalalahi ate ngahi me ani ka koe anga whake whanonga ko whai he ke tau tuha ke pe tau tolo tua ki no ia kakai tae iai ha whaahinga makatuunga pe ke ngā tae malo mo mau ha kakai ke nauhanga o si whakalele whanua koe ni ngā wei pe tāne ne I ngahi whonga ni ke si alo ho tau kakai o kumi ki tua pule anga ko hono ngahi pe he I koe ki nau tolo kai ke he malo mo mea mai ka mo mea